y'iminota 97 niko filime bayise yakaririmbo ka Syntax kana Bash Boy na ati kiganza cy'Imana kirakora dutangira film action packed abantu mukunda filime z'indege abantu mukunda filime za action mwicare mbatemo ati mbatsanga guma imigisha ati Mana yo mwijuru imigisha warakoze kuduha imigisha yawe ngo iki Juste ngiye kwikopesha ati ndwanira intambara ati nje ndi umuntu utatsinda okay yo hari mpamvu ndiho anyway koko meruka wagada afite projet na Syntax harangiye gute hari nigiye manana niwe kwihangana umbaraga okay yo mana zikugeza ubwo nyamara uyu mwaka ndabatama ikintu cy'ikiririmbo abena nyigeze hose Austin nyine uzamakorapo ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura se kibazo buriya ninde uzaririmba kurusha undi ariko njyara ukuntu iyo ngeze mu ndirimbo nyishimuta nkimanukira aho uri hose murabura ni impamvu ntajya ndirimba mvuga inisi ubu ndirimbye melody yajya yago ponda ati se we yajya inzara yahita bahitana nje baranze cyenda ririmba nkandi umuntu cyewe ntahana batatu rwabishingwe shaho rwasemukanye urugero uvuga nk'indamutsa izina ryawe erega ibyo bibazo bizashira fitanye korabo na Kiriku muri iyi minsi uvuga ngo IUOAE zashimutiriya ndirimbo nimanukire siko mukina nanjye okay yo hari impamvu ndiho si wa mugani tudakosa amakosa buri Imana yazatubabarira iki cyatubabariye dukora amakosa jingi turengera abanyabyaha there is a hand of God waga ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura there is a hand of God okay yo there is a hand of God ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura mana zikugeza ubwayo gatinye nanyemera okay ni ku musozi Sinai amena nyigeze hose mana zikugeza ubwayo gatinye nanyemera okay ni ku musozi Sinai amena nyigeze hose there is a nuka ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura uwo producer ngo bamwita nde ukuboko kw'Imana aho uri kumva ibintu bya Fanta biki ukuboko kw'Imana aho uri hose murabura handi harimo ibintu byo guhandoringa harya ngo nawe urashaka gusobanura filime Fanta yo shaman tanihe n'ababasobanuza rabo wagira ngo bafashe amahugurwa y'iminsi 3 baza gusobanura filime imbabi ya bintu bazabyicira kangahe yo OLWO Studios Riza Empire Brakanga Studios filime tugiye kureba filime iratangira ari action mpaka irangiye ugiye gusarara ibyo bintu mbyiziho wewe waga telefone kawe njya kukitabira hanze yahuzo osh yo batuge filime bari benshi Double O Bandit Medical Capital Media Capital siko narimba beshye nanje nk'ababana Buffalo 8 Bonded Company batuge filime baba ari benshi
MFC Media Finance Capital Dorufu Money Company Media for Money. Hey. Tange filime gutyo. Hey! Mwumva ncecetse muvuga muti karabaye. Garasinze. Mwumva tsana muvuga muti cyaka kimeze nabi reka dukanda kanyenyeri. Kandi niyamya abantu mu mazi iminsi mumbwiye ngo gaheza ngo wadukore izi filime. Ndazikora. Dutangiye North Atlantic Ocean. Mu nyanja Atlantic mu gisho cy'amajyaruguru muri mayiri 1,000 uturutse ku mupaka wa US wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hey! Ni mu nyanja rwagati hano ubugiye kwerekeza ni za Bermuda ni indege yari iri mu kirere. Ndege nini? Hey! Bahise Oceanic Flight 420 Heathrow iri kwerekeza JFK John Fitzgerald Kennedy Airport. Hey! Ni muri Amerika iri kwerekeza Oceanic 420 heavy. Hari umuyaga mwinshi muri kubona wumve hakuno ko dutangiye filime kiranuka kandi mba ndi pose mukaya bakubita extraction kabiri irangira mbakubitiyo bita Kandahari. Dusigaranye iminota 97 amavuta dusigaranye atumariza iminota 97 mu kirere turimo turazana indege hagura akantu kakadege nkabereka ibintu tuzajya twikorera. Gore namwe bagabo yindi kapiteni wanyu muvugana ndakeka mwishimiye urugendo twagenze ndakeka mwabashije gusinzira. Dufite ikibazo cy'umuyaga mwinshi mu kirere byaje gutera gucererwa kw'indege yacu kugira ngo ikaruruke. Guparika kw'indege kurandinga babyita gukaruruka mu Kinyarwanda. Gusa nizere ko mwaryohewe n'urugendo rwo muri indege. Nimba muri kubasha kurebera mu idirishya muri kubona ko turi kugenda kugera hehe muri Amerika. Byibura ngo mwisana igice turaduparitse muraza kongera mubona izuba ririmo rizamuka mu misozi ya Manhattan. Sit back, enjoy the ride, mwicare mugwe neza abashyitsi bahire hakuno. Hey! Mundeki tangiye filime yacu bayisenga iminota 97 turi muri Oceanic. Ni Oceanic harya indege Oceanic 420 ni filime mundeki Daniel avion objet volant ibikini bicyarya. Je connais beaucoup de langues, toi imbécile, crocodile. Warize kibura mwaka rwose warize faya mundege fa mundege tangira kurasa abantu karabaye bikosani reba filime kantu kukanda masasu kore wafuyeyo kasani ratsurebe eya masho ava buriya mundege ari abantu b'abasirikare baba barimo kore yakiza umwana hasi eya masho kasani eya masho tarajya kure mufata tusa nta muntu uri buze kubabona fajya mutwe barawumena muri Oceanic Airlines 420 indege yari iri kwerekeza Manhattan dore ngo indege irashimutwa by'igitaraganya aya boss filime kantu kukandi za filime zisoka hakuno tayari muri cockpit byebe bigezemo nimba bigezemo bite mwicare mugwe neza mwe mbatemo basigaye banyitaga heza ponda y'umwaka ndabatamo kuneza cyakuna umwaka ndabatamo hakuru kamujinge hakuru natwe filime kukandi kantu kukandi do fanu wa mujinge hakuru baza bagurutsa abapilote bari batwaye indege hakuruka sibyo hakuruka siki haguri kureba hey uzareba ibaye hakuno abesi imihigo batangira guhiga reba izina rya filime minota 97 muri 97 aya ubwo waba ungize umwana cyane nawe ubwanwa bwuzuye isura bumeze nk'uruzitiro rw'irimbi urabona naba naravutse icyo gihe koko navutse ngiye nahoze chief kwino hano urebe ibibaye muri CIA headquarter niho tugarutse
afande kazuri hano 420 indege magana na 20 track 295 tumaze kwibura mu minota nka 30 ishize copy that over tsumbi hakun CIA stick knife spawn gerageza dusubize mu ndege abarimo abasirikare barenze umwe uri kutwumva 67 out of Heathrow just pinged gold, Chief. bisa nkaho indege twari turi kubona tuyibuze bari kuvuga muri terime za gikomando transponder siracyari gukora nayo yazimye hanyuma se umusirikare wacu uri nawe ntago aratuvugisha no contact ye muzi ngo basigaranye amavuta angana iki amavuta yabagurucisha iminota 77 Kos 295 Kos 295 over kirobora muhamagara gusoni hey Toyin komeza cyane kujisho directorage arasate ajameza ati sha yacanye kujisha arabayita kuki tin man's here afande mukuru ari hano ari manuki kizo cyane gasani to hey dikoto national security agents NSA dropped off the transponder for 11 hours. Iyi ndege twayibuze byibura nka saa 11:11 kandi turakeka mu ndege hashobora kuba harimo abantu benshi bafite intwaro hanyuma fair safe nayo yavuyeho bimeze bite nyine muri iyo ndege harimo iyo situation ntabwo tubizi neza wabona indege wenda dushobora kuyigarurira cyangwa ikaba yanangiritse dushobora no kumenya uburyo twabasha kwaka abo bantu bari mu ndege bafite imbunda ariko byasaba igihe tudafite fair safe cyangwa siriya ndege atari twe tuyitwara kugira ngo tuyiparike biragoye ngo tuyijyane ku kibuga cy'indege kiri aho bivuze ngo ntago batwara iriya ndege natwe ntitwabasha kuyitwara iriya ndege iraza kuguhonga turabizi ko harimo ba hijackers ni bangaye ni batanu abayishimuze mwigeze muvugana nabo hari icyo babasabye wapi nta kintu baradusaba ariko dutangiye kubona amasinyari y'umusirikare wacu uri muri iriya ndege uwe musirikare uri muri iriya ndege one asset cyo gikoresho babita ba asset tuvuye tugaruke mu ndege hakuno ndani ya avion nanzi na avion siko bavuga mu gifaransa interieri nuko juste warogeje ubundi ibintu ngo wazabiganyije stick knife uri kutwumva hava kumba kayikutera stick knife yari yambaye kataka sasa niba stick knife ari nde muri indege hey musore yaragatoye umenya ari we stick knife we ugashyira mu matwi ukamumena amatwi umusore umenya bari muri hangover yaraye mu mayoga mu maninja mu nzoga ni baby dusinde tubeho tunamamare hakuno hey hangutse mu masaha y'ijoro naye ngo mu masaha y'ijoro ari mu ndege dore hangover zirisha mugani wa Juno ngo utuyoga twa make ndi umujene ye kureba mu ndege akavuyo kabaye akavuyo kureba mu ndege kavuyo kabaye akavuyo hey usani umutwe nawe wamumennye ari hangover zintazi akoreje wundi nanjye hangover yaramfashe mureke mbabwire najye njya kwegura umutwe akazamuka amaguru wigezona papa kuki niki cyatuma mbimenya sora yaratwaye indege kuki mwananje ngano kiro papa muse kumbi pilote hakuno niwe swakana papa mufashe mwana umenye umugabo ari we stick knife ari we gikoresho cha National Security Agents NSA ubundi ni ikigo cy'ubutasi bwa Amerika ariko bw'indani mu gihugu ngo NSA gitata hanze itata hanze sorry narimba be NSA babashinzwe kumviriza amatelefone buri ubutumwa bwose tugenda twohereza ibice byose cyo babashinzwe koresha ibiganza byawe byombi wa mwana ufata kungo tugiye kujya gushaka med kit cyangwa se ibyo twifasha tumuvure ure kurawana amaraso atamushiramo hanyuma hakuno filime nuko tuyitangiye bayisenga iminota 97 indege twatangiye bavuga ngo isigaranye iminota 97 mu kirere benzini ifite niyo minota yabasha kumara hakuno reba kantu kugandi bapfuye ni benshi kini igituntu waraye rwanyonga nimba atari uburozi harimo n'icyaka mukanda kanyenyeri ndebe ko warabuciriye
gutarabumira agira ngo yabunnye nta muntu kiroga hakuno uza muri cockpit indege ibyebe byayishimuse bigera bibona itakinga hey umugani n'uw'ikinyarwanda mw'ibyo uvuze ngo gaheza ngo ntago nkuzi we wikwirakazaho sikigari we eyamasho bamurashe stick knife tabika ka ekuteri naye bakamubonanye bamurasa nimba ari we asset wa national security agent NSA hakuno hey sakuni no uri gushaka iki gushaka medkit pilote bamurashe nagufasha hakuno tu jebe peki harimo n'abagore we shakira umuntu wari wese yaba umuganga yaba umudoktori sawa ndaje ngushake mbere yuko batubona bugiye hakuno dukeneye umuntu ufite ubumenyi mu bijyanye no kuvura umuntu waba ufite ubumenyi ubwo aribwo bwose nashaka aba yarafashe amahugurwa usaba abahungu ntibafata amahugurwa bakaza gusobanura filime mu nakunda imbara amahugurwa nawe wazisobanuraho umuntu umwe muri biriya byiye buriya mugabo aho cyane nakunda umwe rata ngwino ntabwo ndiciye usaza uri hano kagira umuntu nyeganyega byebe biba byarakaye mu ndege umuntu aba yaravyutse afite gahunda yo kwiheba wowe ukaza umuvangira si nk'umunsi nziheba deep cover mbere yuko leta ihagera iyo wamenyereye karemba namaze kwihanira tayari with the transnational extremist cell in Ukraine. turakeka iriya ndege ishobora kubipakira ibintu by'ibitwaro bivuye nko muri Ukraine Last year. Russian separatists. bari abagabo bari muri iriya ndege bari ibyebe byo mu Burusiya ntabwo tuzi agenda yabo ntituzi ibyo bapanze We don't know much of anything, do we? bisa nkaho nta kintu cyinshi tubazi hari ibyo tubazi dufite nyine amakuru make satelite yaduhaye Why didn't our asset warn us? hanyuma so mu asset uwo musirikare wacu kucyo taduhaye gaso We've been getting from detainees lately. The current SOP for these guys is don't tell your people the plan until it's time for them ndakeka muri iyi ndege ibyebe birimo biba bifite gahunda ivuga ngo ntukagire umuntu ubwira umupangu wawe to know the plan. paka igihe wamaze kuwimenyera nawe ubwawe Best guess. I don't want guesses. reka pfomboze sinshaka kuvomboza toyine nje nkeneye amakuru ya nyayo Play the last transmission. ongera ushake transmission ya nyuma mwana dufite ikibazo hano bashimuse indege Nas is waiting nasubiramo Nas is waiting Nas ni iki The CIA picked that up on their chatter too. bisa nkaho CIA ibyo bintu nabyigiye kubyivangamo. Alright, first order of business, ID the hijackers. Ndashaka ubanza umenyere ni bande bashimusi Get on the ndege. horn with the assets handler, find that Hanyuma uwo asset wacu handler aze kutubwira ngo muri iyo ndege ibye birimo yabirwanya gute. Bwira buri kintu cyose wamenyera iyo ndege n'abakozi bayo. Found an airline employee who had access Umenya abakozi b'iyo company ndege airline employee to that plane to the last 3 ports. ndetse mumenye ngo iyo ndege ahantu hatatu iheruka guparika ni he. Cya kabiri eyeballs on that plane. iyo ndege tuyihanga ijisho. Alerted on station. Mujye mutubwira uko ibintu byifashe. F-22 is ready for a code. Nakira babwira ngo F-22 Quad Orange Scramble ziriteguye kuja kurasa iyo ndege. Sinzi My office now, I need a ariko muri office yanje line to the White House. ngene security ngo mpamagare kuri White House munzanire n'agakawa No sugar. kandi munzanire ikawa y'umukara itari imisukari mwabaginga. Hawkins. Director Hawkins way You're initiating a code orange. munjya gushyira Code Orange cyangwa Authority. nibyo bikwemereye. I think I just mentioned the White House. Ndakeka nkubwiye ko ari White House kwa president ntabyo We nakubwiye. have a man on the inside. Dufite umusirikare muri iriya ndege Just give him time. basi tumuhijya gerageza. Comlink is down. We communication zanyu ziri Asset is hasi. in way over his head. Umusirikare wanyu wabona nawe bamumennye n'urutwe Armed hostiles in control. kandi rero dufitemo ibyebe bisaga bitanu. 767, I would say that our opportunity vanished. Nagira ngo nkubwire ngo nidukomeza gutinda amahirwe yacu yo kugira ngo duhagarike iriya ndege araba atagishobotse. This can't be our first play. Ariko ntabwo ariko twakabaye tubigira. Beginning of some heroic Ibi story. ntabwo ari kwa kundi inkuru zo kwigira indwara zitangira oya. In 10 minutes, Mu minota our icumi. birds will be in the air and Indege zacu z'imigi inyoni ziraba ziri mu kirere. they'll be in a position to Hanyuma mu minota 20 ziraba zigeze muri pozisiyo end this. zite ziragize ibi bintu. Now, some innocent people are going to die. Ndabizi ko hari abantu benshi b'inzirakarengane bagiye gupfiramo. Innocent people will live. Ariko nibadapfa nyine abandi bantu benshi b'inzirakarengane baraza gupfa kandi bari kurokoka. Reka bariya bapfe abandi benshi barokoke. Hey! Iriya ndege twamenye ipakiye iki? Twamenye ivuye. Kekari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayibambye. Hey! Akuno.
zahagurutse F-22 Antonov ku kibuga bahise batangira kuzishyushya uzi n'ikindi show iyi ndege tuzamuka ibirere zijyanwa no kurasa LAD-21 firing a passenger aircraft on site. mutereza uburenganzira for firing aircraft in sight bwo kurasa iyo ndege tukikubita amaso turabibemereye over LAD-21 rules of engagement FOS weapon mwemerewe kuyirasa mwe mutubwira aho muramugeze copy that ibyo byumvikanye to ndege mu kirere oceanic iri mu kirere byebe byayishimuza ndege nini Samu jamindani hakuno ze bamurashe ni papa wa kariya kana kagahungu bakita Samu cyaje hakuno mbonye umudokiteri ntabwo batubonye tuza hakuno muganga aza kuri igishoboka icyo ari cyo cyose sinzi n'iki byose yebe sonya hakuno amucomeka pepeti mu zuru nanjye ariko navura tu rumashana rakifaya yewe dusigaye duturanye noneho ndabaroga ndanabica wefatira hano ukomeze uhazengurutse reka nyange cyo kuzana amazi gikomere kidakomeza kwaguka amaraso agasuka rimwe turasuka ibintu mufata kikaba cyamufasha ukomeze umucunga ari muzima dukeneye uwo mugabo we need him turamukeneye ukomeze umuvura agoma ari muzima kikabo nacyo umenye gikorana n'ibyebe we watwari tuzi ko ari umupolisi umenye ari ikibe nawe to guciringa n'ibyebe sinzi reba filime bamuhereza imbunda Glock vuga ikirusiya ntacyo nzi undi nawe arohereza juste vayo sobanure hose tukumve nako amen Vladimir wapfuye yarihuse kandi niwe mwana mukuri wanyu siwe muhungu wenyine bagira naramukagaritse guhumeka umumagari njyenyine only me yewe waga uzi ikintu bajya bavuga ngo il est mort vivant tu écoutes toi aussi tu es mort vivant wapfuye uhagaze hakuno stick knife ntago ari kubasubiza hakuno mvande kazi Running out of time. igihe kiri kudushirana Need that link up. dukeneye kuvugana nawe need that link up Tried every keyhole and range. nagerageje ibintu byose bishoboka byanze You might not. What about wabona ari kubyumva cyangwa atari Is kubyumva there some way to hanyuma se fese firiya ndege aba ari twe tuyikontorora tuyitwara engage? hari uburyo It's a twabikora hardware issue now. ntabwo bishoboka kubera ko dukeneye hardware muri iriya ndege Okay, here we go. okay reka turebe okay What is it? iki Have a friend at the CIA who's been inshuti muri CIA reka business chatter. He found a kandi bakivuga ijambo nazi bagomba CIA nayo ihita ibyivanga threat on the Ukrainian dark web. ngo hari igitero babonye nako hari message babonye kuri dark web yariturutse muri Ukraine This is bad. ibi bintu ni bibi ibiki NAS is a code for nazi ubundi ni mass code extermination event. ivuga ko bagomba guhita barangiza ibintu mu buryo bwihuse mass extermination event This is some end of days type shit here. iki ni cyaje iminsi yo gukina iba Our yarangiye hijackers are actually messing around with something nimba babashimusi indege bakomeje gukina iyi mikino they're calling business. bagatanya kwivugishwa ibintu bya This is nazi more than just a hijack. ibi birenze gushimuta indege Like this whole thing is gonna get a hell of a lot worse. ahubwo ibi bintu biraza kumera nk'ukuzimu kurenze biraza kuzamba bikabije It get worse. ntidutume bizamba rero hakuno fande biriya bafande b'abagore baba bari seriye n'ukuntu bajya banyuzamo akantu bagahita gukubita nk'agakweto mu murundi ngo haracini ku mamako ko kugenda urasa ari gushyira indege hasi Fire your weapon again. utongera kurasa mujinga we bagadi wa kiguryo cy'Imana nimpa amategeko apano Get off my plane. ntabwo bikunze ibyo ngubwiye nsokera mu ndege cyihebe utangiye gusubiranamo You're weak. mwana uri umunyantege nkeji hakuno Keep an eye on him. komeza ucunga uriya mushinzi sawa naribi ndamucunga hakuno ibuke hari F-22 miji zizamutse kurasa indege mu kirere tugendese
That woman with the pilot. She's uriya mugore ni nde? Ni umuganga alive. ari gukomeza acunga You dogita. don't have control. Nta control y'indege Worry ufite. about that. Ibyo ntubigerekeye. On the passengers. wowe ukomeza ureba abagenzi gusa. Shyiraho telefone. Umva telefone iri gusa. Whose fucking phone is it? icyo telefone ni icyande. What are you doing with it? Nyereka telefone yawe hakuno mu ndege. Leica! Steady telephony! Anza niya telefone. Kirusi. Hey. Gifefe ko muzi ndimi nzi. Kinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Gifefe ko. N'agaswahili katura turyi. Katura bantu. Hereza iyo telefone. Give me the phone. Hereza iyo telefone. Kigabo kukana. Hakuno. Kasani. Kimuheyewe mwa. Kumba kana ni mama wako aruri kugamagara. Telefone nziza kiguriye muri Rujama Phone Shop ariya mu mujyi Kigabo gitekeye. Kiki kujya mbere. Uretse ariko nawe wacyamo. Siba. Komeza ugende. Njanye. Sibariko. Oja wanya. No. Oja sibariko. Siki. Kazinyo. Sibariko. Usikingi iki cyari cyo. Satellite communication. Iyi ni Satcom, ni communication ya satellite. Do terrorists have satellites? Ukubizi byebe bigira satellite. Or do states? Cyangwa leta nizo zigira satellite. So what the fuck are you? None suri cyane. I'm Interpol. The Interpol, the International Police. Polisi mpuzamahanga. Yeah. Imeze bite uri gukora nka undercover? Yego. Undercover. Yego ndi undercover. Barimo. Where Wuzuye umwanda. Koko. haven't I put a bullet in your fucking head? None kuki ntawe ucishije isasu mu mutwe? Kuki ntarabikora? Hey. Ndege. Yani ndege. Ndege buriya ni igiswahili. Mu Kinyarwanda bivuga inyoni. Urahakana waga? Ndege ni iki? You're one person. The more people know, the Kandi kuba mbikubwiye ko ndi undercover. Uko benshi bamenye niko nabari abashimusi ndege bari bubimenye ubuzima bwanjye bakajya mu byaha. Ndakwinginze basi ku bwacu twembi. Keep it shut. Icyo kintu mu kigumu gifunze. Funga kinwa pumbafu. Kirao. Ye. Hakuno. Undeje. Ye. Kurame. Hey. Sawa kurame. Kurame. Menyo. Kuri ryinyo biti sarabe. Bwayi bararikura. Hey. Turi sarabwayi do. Barikuramo. Kigabo. Hakuno. Polisi. Bari chebe yishe ni bari umusivili. I could use your help. Nyene ubufasha bwawe hano, could use your help. Nyene ubufasha bwawe hano. Nyine umfasha no. Bakunja inguruguru. Mahirwe nuko ari ngufi nk'izi zanje ha. Siba ari nk'izawa gade. Shaha uraburisha. Korani. Cyende. Mukobwa. Hakuno. Kigabo ngo bakise Gorani. Kiritsimba. Bisa nkawe n'aba nibyebe nubwo bari gukorana baba bari no gukwepana do. Bameze nkaho barimo no gukwepana. Twamaze kumenya ko ari undercover Interpol, International Police uri gukora nka undercover nk'amani kuba arimo uri muri ibi byebe. Ebe What is that? kini igiki? Nothing. Ntacyo. Cyari icyo mwana wanjye naribe. Shrapnel. Hey. Kabona. How old was your son? Umwana afite imyaka ingahe? We need to get to the pilot. Tujye gushaka pilote wa mukobwa ugabanya utugambo. Turi ko wagira ngo abakobwa babagize mu kanwa. What is it? Abakuyemo Everyone's full ivanze. of flight maintenance on a fuel. Aya ni amashusho yo kuri kamera aho indege ahagaze muri Qatar igiye kunywa benzine. Tenchu. Ikintu uri kubona Footage. Sir, crash. amafoto amashusho muri Heathrow ari he? Silver yaho ya crash. 20 minutes before. Mbere yuko indege igenda se, mbere yuko indege ihaguruka mu minota 20. Coincidence. No, sir. Ibyo bintu nugure nasoye nyakuba. Mukomeze mucakire n'andi makuru. Hey. Hakuno. Ndege yo tayari iri mu kirere ikwerekeza Manhattan. Ngiyo hejuru inyanja Atlantic. Kasani. Byibe mu ndege tu. Unabyuka afite gahunda yo kwiheba wowe ukaza uzana imipyinato. Munsi nzabyuka mfite gahunda yo kwiheba. We zini zingaye humuka. Kigabano kigende kiyenza. Fucking animal.
nabi nyamanzwa bawe na kereyo umuntu uza ese neza yene ibintu by'ibiringiti amayisume ikintu twakoresha kugira dupigare amaraso areke gusohoka ari menshi ese neza nagira ngo ukomeze utuze uriya mugabo ni undercover agent araza kudufasha siti araza no kudutwara we komeza utuze kugukubita zana ibiringiti hakuno ubwiye kuri undercover wa mukobwa nyuma yuko nkubwiye ko utabivuga uhise ubivuga yego The doctor told you that smoking causes cancer. Iyo muganga kubwiye ngo itabi ritera kanseri. Start straight away or did you give it like a fucking day or two? I don't understand. Uyiturivaho mu munsi umwe cyangwa ibiri. Sinjyo. Uko abantu bakomeza kumenya undi we. Ni ku buzima bwanjye bukomeza kujya mu kangera tete wagakobwa. Ibintu byose ariko aho ni sawa. Yeah, we're good. Turi good bimeze neza nari. Bipowe bari. Pause. Kora akazi kawe. Hakuno. Usani. Ebe. Filime witonze. Kantu ku kandi. Kanya mbatamo kanda hari. Irangira dukomeza extraction. Ebe. Are you okay? Ako umeze neza? Yumaraso ni iki? Mugangano. Umeze neza nari. Hakuno. Kanka indege bayishimuse. Byebe byashimuse indege bitunguranye. Usani. Hey. How long have you been a terrorist? Ako umaze igihe kingana icuri ikirebe wa rugabo. Oh, Sam. Ako uzi n'ikindi Sam? I consider myself a terrorist. Je nako nifata nk'ikihe. And what are you? None suri igiki. What are you? Genda umugabo. It's about to give your father a glass of water. Ugiye kujya kuzanira suka ikirahuri cy'amazi warwana intumenyere. Kina gifita akantu kakavenyuko. None se umaze igihe kingana icuri ikirebe. Ari ngiye buri yarya ahita rica mu muhumetso. Nitaye ngo n'umwana. Pa. Tugakomeza ibikuriki. Hakuno. De film. Abantu kukandi. Mundeki. Ndege kiraho. Ibyuma bitangira kwikunja. Ndege hakuno. Debe. Birauretse indege. Tangira ku hagize umuyaga winjira muri indege nibwo mwakwibonera kavuyo. Sasa abantu bari mu ndege bose. To. Hey. Za barafu zitangira kumeneka bivuze ngo muri indege arashyushye cyangwa se indege ishobora kubigeza ahantu pressure itakiri gukora. Baragaruka urusisi zitari gukora do. Batangira kuva imyuna mu mazuru ngo na oxygene ntayihari. Usani. Kigali wese. Kibazo kiravutse. Kibazo tayari kiravutse. Film. Hey. Mwana indege turi kwizamura hejuru cyane kandi twirukanga kini kibazo. We are flying too high and too fast. Hakuno twa indege nawe nani? What's happening? Ibiki biri kuba? Ultimate iri he? Hano tugeze kuri feet 3000 nta kibazo gihari. Indege imeze neza nta kibazo. Ntabwo iri kuzamuka. Cabin pressure. Hakuno 15 psi ni ibipimo by'indege buri. We're over pressure. We are over pressure. Pressure yabaye nyinshi cyane. Normally it's 9.5. Ubundi twakabaye tuba dufite 9 n'igice none tugeze muri 15. Must have punctured the fuselage. Bisa nko cya kigoryi ngo ni gurani cyarashe gifite ibintu cyangije mu ndege. Hasani. Hey. Bivuze ngo ari kibazo. It's rising. Muri cabin ni bagabanyiriza ubushyuhe mu ndege. Past 17. Bigeze kuri 17. Hasani. Kibazo. Dusigaranye igice ingana iki? 5 minutes. Iminota 5 yonyine indege igahita ishwanyuka. Ikomeje gushyuha gutya, pressure igakomeza kwikanda gutya ihita ishwanyuka. Ako we. Angura pilote. Ntagaratuze. We. Yene yuwa mu pilote none hamukangu. Araza gupfa ariko. Wake him up. Nutamukangu. Twese turaza gupfa ariko. Up until now, it's just basics. Je nakoze ibyo nari nshoboye byari iby'ingenzi byangombwa. Naramuka pfe nimuzabimbaza. We. You're not responsible. Nta uzabikubaza pe. Kuko si we wamurashe. We mukangure nta kindi. Hey, umuntu w'umupilote w'umuhanga mu by'indege asanzwe yitwara. Birasukomera neza Sam. Ashobora kubaza icyo yakora. Sam, hakuno. Ndege. Hey. Where's your EpiPen, Sam? EpiPen yawe iriye kakandi bahumekeramo. Kari inyuma hariya.
epipeni ni twatunda abantu barwaye asima bahumekeramo Hasani cyo kudushaka Everybody, listen up. mwese munyumva Get mwitozo your medication now. nyene y'abantu bafite imiti bagendana kwa kundi umuntu abarwaye indwara ziri koronike ku buryo agendana imiti uyiduhe hakuno ikirusiya dukeneye imiti umuntu ufite asthma inhalers cyangwa se ka kantu bahumekera mu rwaye asima ka epipeni icyo mufite icyo ari cyo cyose mukiduhereza hakuno gira mwana hakuno nawe ubwira ngo filimi ibe yihuse bangutse ugenda gake tugusiga abana basobanura nk'utunyamasyo turi mu mazi bariya narabasize turi kuva nka Nyagatare tujya Rusizi nshobora kuba ngeze muri Nyungwe bo bageze i Kayonza baracyari rugobagoba hirya ibi nibyo byose mbashije kubona hakuno ega nta sosi y'igikeri byo babaha nibyo baba bafite tugeze kuri 17 we Hasani gake bucece buri yukoze ibintu gake bigenda neza kandi iyo bigenze neza birihuta tuza hakuno bamuzana ibishinge bya kamatogisi bimushiturari tu kamatogisi gasesemiro 5 gushitura biranga ko beta hakuno ngakabi ko nta kintu kiri kuba ntabwo bihagije uretse akeneye ibindi yahita hwera yanapfa bikore oya buretse wese amuwarwana tebano mwizere ureka kora akazi sibyo hakuno bageze kuri 17 n'ibice 4 ikibazo indege ifite ikibazo bataramenya banikire ndege dore cyo bita je na pressure bitangira kumena ibirahure sideki 17 n'ibice 6 17 n'ibice 6 wabikore nonaha ushiture bashitura umutima batarawushitura akangu ibiki biri kuba ze iyi ndege yashimuzwe kandi bisa nkaho ari isasu ryarashwe rikagira ibintu ryangiza tutangiye kubura cabin pressure yo mu ndege dani itangiye kubura ubwo no guhumeka ntibikunda tugeze kuri 17 PSI turabikemura gute hari frafu cyangwa se urufunguzo ubwo rwafashe muri manual cyo uruhindura uruvane muri manuel urushyire muri automatique ibintu bijya byikora pana kuba byakorwa n'abantu ibyo biraza guhita bigarura pressure mu ndege iregeri iyo frafu sire arongera raho kapiteni we bigenza bite ugera mukubita igishinge igihe kiri kudushira nongera mukubita igishinge uke yavuze atashobora no gupfa kopeta hakuno kagukira hejuru cyobe low 17 ku ntebe ya 17 fafu y'umutuku blue conduit niho iyo fafu ne kwinginza utabara umwana wawe untabarira umuhungu mwana hakuno ubwo ni samu muganga asigaye kurira arabizi binakoze uriya mugabo ashobora no kubipfiramo 17 n'ibice 8 jana bari intebe bari bishabara kere ku ntebe ngo ya 17 jano una hakuno yarayibonye fafu y'umutuku kwa rufunguzo ngurwo kuri robine harashyushya rimwe umuriro kora arashya hakuno batinze gati indege ashwanyuka pressure yabaye nyinshi mu ndege imitwe iri kubarya cabin pressure ikomeje kuzamuka Hasani tugeze kuri 18 we gutya tangira guhera icyo bahera manura hakuno 17.8 17 n'ibice 8 16 14 kandi bikomeje kumanuka pressure nzima yaragarutse mu ndege ibintu byari bibaye ikibazo gikomeye n'abantu njya mbona nabo nkabona nta pressure bagira bahora ari bamahwera bagwirirene hakuno byaranje pilote kubera bya bishinge bamuteraga bamushitura nk'abashitura uramwishe nyiciye papa warwana ituza nta mwana usya aravoma nta buki bw'ikivumvuri tuza
hakuno umugabo ebe haya pilote we tayari ubwo arapfuye n'ubundi bufasha baza gukenera mu bijyanye no gutwara indege pilote abaye abivuyemo hakuno reba filime witonze ku kandi tuba turimo tuzungumuza simuzi icara ariko nkawe mobile yanjye ko yanze kwaka ngo mbe nshata ye Alex we ibyo byose ufite ibyo numvishije aracyangwa wakoze byose wari ushoboye mwana ndashimbugo nayimbaye nk'ababana ye reka ndebe ikiganza cyawe meze neza wemereze ikiganza cyawe ndebe ukuntu ibintu bimeze mwana hakuno do usure yakoze ibyo yari ashoboye bamwita Alex uribeshya mwana koko ndibeshya naretse ibintu byose I quit everything aho nabaga my residence ndakeka wari ufite impamvu zawe yego ni ukubera ex wanjye aba ex turabaramukije yari umuntu ugira ivangura amoko yari azi ko ari ntamufite nzapfa nanjye bikarangira nenda kumwizera twarwanye kenshi kurusha inshuro twaryamanye umunsi umwe naje kwandikira umurwayi imiti nayibeshyeho ntabonye imiti yari asanzwamo ex umenya ari abana babi iyo miti ariko n'ubundi bari barayimuhaye na mbere iza kumugiraho ingaruka arapfa ndavuga inereka nimuke nivire hano hantu gendeka guhora nishinze icyaha mpindure mbiriye nabaga mubarire mwana ubundi nagiye mu bukwe murereyo na ex wanjye ngira gutya nkandagira insinga ntabizi speaker ceceka ngiye kumva aho yarari ngo ariko ko gahunga iyo kabonye ibiryo buri gihe kabura gutuza navuze n'aba ex koko Ombe 7 karindwi iki mwana wanjye umuhungu wanjye afite imyaka 7 he was 7 yari afite imyaka 7 bivuze ngo nta gihari yari 7 maestro ibintu bimeze neza muri iyi minsi none ubiki kadutegereze ya igiteke tugomba kwisubirana ko byagenda kose we have to take control of this plane fata imbunda hakuno yaba afite ubuntu bw'ubundu utamenya kikombo nari igikinisho cy'abana se yego gisa nk'igikinisho ariko ntabwo ari igikinisho n'imbunda ni 3D printed gun imbunda nyine zigezweho nshyashya zakozwe ndetse imeze neza nka ziriya mbunda zisanzwe ikora akazi nk'akawe usibye ko iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo kurasa amasasu abiri gusa ikora itese clock the hammer umanura hammer hano sensitive trigger ubundi ugakurura imbarutso pa ugahita urasa urutoryi nta magazine ikenera se fungurano magazine ngiyi irimo amasasu abiri yonyine hari umuntu nzarase ejo bundi ndaza kwandika ibaruwa isaba gutizwa imbunda bereke ubugingo buri kwitereteshwa shushu be wanje kandi ni petit frere buriya bazi ngo narabyibagiwe izo F-22 zishobora kujya kuri iya ndege akanya kakagura ni kugerageza ariko gerageza cyane mwana hakuno muri NSA National Security Agents baba bashinzwe kumviriza amatelefone y'ibintu byose tuvugira kuri telefone ubutumwa twohereza ama-email biki NSA nikibishinzwe. Do you have your man? Mugabo wanyu wo mu ndege muramufite cyane. You need stick knife over. Go on. Je gutubwire? The pilot's dead. Pilote yapfuye. Hey. Fly the goddamn plane. Nta muntu ufite wo gutwara indege mu pangu n'umwe. Dukora iki?
mubwire ngo iki? There's no way to re-establish a fail-safe control. Nta buryo se twashyiramo fail-safe control iriya ndege akaba ari twe tuyikontorora none ahubwo turi ku butaka, control from the ground. Ntabwo byakunda iriya ndege yanjye. Hanyuma se ubwe tundamutse tumubwiye akajya nko muri cockpit ntiyagenda akarestoringa systeme y'indege cyakagira ikindi kintu akora, ntabwo byakunda kuri filime ibihumbi bitatu. 6 minutes, sir. Where are they now? Raptors mugeze, turabura iminota 6 ngo tugere ku ndege. Bari hehe? Bari muri Farm County PA. We'll have remote control of the fail-safe system in 10 minutes. Mu minota 10 iyo ndege nimwe mutarayibona ya control turayirasa. Ikunya kuba. You want him to stand down so the F-22s can shoot him. Ugomba guhagarika zire F-22 zitaza kurasa iriya ndege. Ahubwo wewe iriya mbwa yawe yishire hasi. But you're making sure that happens. Umenye ushaka kumenya neza ko iriya ndege irashwe. If you have a magic bullet, I'm all ears. Nimba ufite amasasu ya majari bugenda kwica ibyebe birimo gusa ntigiri abagenzi yica guteza amatwi. Nimba ntayo ufite ayo masasu, reka nikorera utuntu twanjye vanga. Roger, stick knife, over. Do not take any action. Ntugire ikintu ukora. Will regain fail-safe control. Ground control tugiye gushaka uburyo dusubira nicyo bita fail-safe control remotely mu minota nk'icumi. Amakuru meza cyangwa ni mabi? Ntabwo mbizi nanjye. Ushoye. Dukeneye gushaka ahantu twicara tukazirika tugakomeza. Hey! Hakuno. Share bakomeza. Icazwa ariko nkawe cyangwa ukubita isasu ubwonko buce mu matwi. Biriya bikinga birashaka iki? Buriya mu ndege yose. Nako sino mu ndege. Aho hose ni hajyaburamo banajua. Kirusiya. Chikabano cyo gifite nirari. Ni cyawagadi de yasonga ibintu ni fireburn. Ko twabonye pilota aryamye hasi ninde utwaye iyi ndege umva banajyo. Turaza kubimenya wa. Icyo ngo tugire icyo subira mu mwanya we kiguryo. Hakuno. Hey. Debe. Cyane Airlines. Naganane na 20 ndege. Kim, mfite ubwoba. Hakuno. Akana ni kasa. Okay. Ngira ngo ugume hano sibyo? Ugira umutima ukomeye. Ntufungura urugi, ntugire umuntu ufungura wari wewe. Uwari wese ntumufungurire. Hakuno. Mwana ajya kwihisha. Mwana ajya kwitsimba. Hakuno. Hey! Hakuno. Uri kuvuga ikirusiya ntabwo nkizi mu mbabarire. Je murabizi gahezaho kugira ngo nzababeshe mbe nk'ababana bajya kuvuga I have received a package akavuga received nyine kandi akavuga ngo I have received a package. No, ejo ndarona abanye sha mufata nk'umuregend muri filime ngo dufite igisasu kimeze nka super computer. Muri Fast and Furious 10 ngo dufite igisasu kimeze nka super computer. Ibyo bintu bibaho. Izo mbogo bazinyoherereza nipowe mugende musubire muri Fast and Furious zaba bandi mufana. Arazi kubabwira. No. No, bari mufana basigaye bamfana. Nicyo kintu tsigaye. Uri wenyine oya ndi kumwe na Rake kubera iki? Alex bisa nk'abagenzi bamusajije. Arimo kuyagara iki? Hori iki? Gendo shaka Korani. Sinakubwiye se ngo wizera Alex ugakabye. Siko nakubwiye. Hakuno. Hey. Ako kanya dore. Ndege zimijya fu 22 mu kirere. Izi ndege zirirwa mu intercept kane n'ibice 5 over bavuga muri terme zaje komando bane ndege bahita bayiyereka neza bahita bayidepasa abo barasa babazanywe no kurasa nta yindi mikino baba bafite gasani F-22 ibaze ko yayindi yari yadutesheje umutwe bayita Sukoyi ejo bundi nabonye imbabura yayo we imwe barasiru bavu Sukoyi kanga yaryo tugomba kugira icyo dukora muhereze gasopo besides any communication will be monitored ntago nabasha kumuhamagara communication yose bahita bayibona hey what's iki signal interrupt twakoresha amasinyari I can fire a white noise that modulates nakoresha icyo bita white noise ni terime za gikomanda
On his end, it'll just nkamubwira ibintu ku buryo satellite itabasha guhita ibyumva, cut in and out. ariko byasaba ko abafite kariya ka ekuteri Dots and dashes. bikasa nkaho dukoresheje dot and dashes, utudomo no gukurura ibintu tw'uturongo nyine na sinyare ntavuze. To get in hell. Izo ni Morse code, Trouble. ariko byibura azatuvana mu bibazo. Hey, Do it. bikore kuko ndabona fande yawe we yamaramaje ngo iriya ndege bayirasa kureba F-22 ziraba depashije kiraho. Tagiye kumva muri kuteri batangiye kumereza sinyari n'umusirikare wabo. Sikigari we yahise abimenya, sinzi byamenye. Sakuno sinzo yafunguye fungura hakuno. Sirikare asset wa NSA, National Security Agents. Muri kariya kantu ka fear self control nicyo kintu ntarinzi kiba mu ndege cyo kuba abantu bari ku butaka babasha kuyitwara iri mu kirere we. Siko biriya bintu ari sawa. Bari mu tuntu tw'utumaninyeri azanye terime barajyana nsigaye nkora bakigana. F-22 Rad 21 899 target acquired. Igipimo turagifite. Hey, Tell him it's headed to the starboard side. mubwire yuko iriya ndege iri kwerekeza kuri starboard side Packed in 45 seconds. ko mu masegonda 45 basi hari icyo turi 45 seconds. saa masegonda 45 bakuno. Hey, ajano zano kurura imigozi yanira cyayana gukata bwa bugozi bw'ibyuma kubutsinga bwa buricyaye kerekana gukata kikarenga umufanada babeshye hakuno. Hey, side window hakuno tu bana bamanura igisasu rimwe kabiri ndege barayifite over fire. Ndege bayitamo kirakurya sinzi byarimo panga. Byo ni ibiki ndege dari gisasu cyaje cyerekeza kuri shaniki yakurura sinzi byakura gutya kwaga kuri ibitsinga ndege irenda ku gisasu gito karabaye. Hey, kasani Negative impact. negative impact, nta kintu gisasu gikoze. Ski hakuno sikigari we Mariko ngwino tugende cyo cyari ibiki kasani. Hey, gukora ibiki anani we anani kivuyeyo hano ni gutabaye indege bari bayikubise kandi bari bayikubise bayimye n'umwanya wo kwitekerezaho. Hey, yadakururi ya migozi bisa nka iriya migozi ari hinduye indege hakuno indege barayifite F-22 imbere yayo ebyiri n'indi kurana. Second strike to launch vector in range, turase cyangwa ndege ya kabiri to F-22 aiming A to A banza kirama kuri gisasu nacyo. Hey, Hassan yebe nabo byebe birimo bisirikira mu ndege yabyo hakuno. Yebe shona hakuno bari ibintu by'ibyombo ko bakabicanye shani ibyo bacana byo byari ibiki Unknown, sir. simbizi nyakuba. Yebe hakuno. Hey, Motherfucker. na bigwari kimwe you motherfucker. Fanderume ibiki genze bite dore ngo kuri radari barajya kubonana ko ku mashini zabo satellite babwira yuko iriya ndege arimo communication nyinshi cyane. Ghost batangiye kubouncinga ntabwo bashaka ko tumenya ibyo barimo. Multiple phantoms
bitangiye kwigira nk'aho ari imizimu tu bantu mu bundi n'umuzimu batangiye kuducanga ntitumenye ngo ni izihe communication ziri gukorerwamo Yagasani shirabarenga binago bishoboka HBTD high band transmission device ni nk'aho ari jama ni nk'aho ari ubuse turivuga ngo iki ni nk'aho nyine ari ukujaminga kugira ngo babone ko ari connection nyinshi ziri kuva muri iriya ndege no hafi yayo kugira ngo bacanga abangaba ntibamenye ngo turavugisha nde tureke ne mu bari mu ndege. Ibyo ngibi byakoreshejwe n'abasoviete mu ntambara y'ubutito. Atari ubu nta kintu uzadufasha. We are flying blind dutangiye kuguruka buhumyi. Friendly confirmed. Bisa ngo hari indi ndege iri guturuka muri Atlanta iri muri kiriya kirere Nyagasani. Hitwakabe dufite ikirere kimeze neza kirimo indege imwe nyine se. Who gave them that fucking clearance? Nindaba haje uburenganzira ngiriya ndege iri kuva muri Atlanta kandi yihace. Nyagasani. Ko kanya hakuna bangaba. Chapter 2 back in the formation for second ranch tugiye kurasa igisasu cya kabiri over. Hakuna. Hey. Ndege barayifite. Fire! Katami, about mission muyagarike mukora ibyo akoze. Laptop about muyagarike mission mube muretse kurasa. Negative control. Cannot abort ntitwabasha guhagarika igisasu cya already. Kumbari indege iri guturuka imbere. Dore indege ibereyemo abantu bimereye neza. Nyagasani. Abakureba. Dore igisasu. Gwa. Kiriya gisasu kijya kurasa indege itariyo. Gisasu kijya pasi ya mbere. Hey! Bebe! Gwa! Buretse birabacanga. Abi gisasu kirabadapashije. Indege ya kabiri. Indege batari bapanze kurasa dore ngarabari yiraswa. Nyagasani. Director wa NSA ibintu akoze n'ibisanzwe. Hey! That's direct hit. Nyagasani. Nyasa mufate mukomeze muzirike. Dore bimani byo ku ndege barashongo biraza bigakubita niyi. Nyagasani. Dore ikintu kibaye n'amahano. Indege riturutse muri Atlanta nigira nebo gifashe mu maso odatanze ikoze ibintu bitabaho. Chapter 1 muri kutwumva sir. Yakuba F-22 zose turazibuze zirahanutse nazo bararasha impact nyine bimanyu byiriya ndege nabyo birazikubise. That's why we sent 3. Niyo mpamvu twohereje indege 3 nyine. That's why you sent 3. Niyo mpamvu twohereje 3. Dore mage. Napta gatatu engage. Nyagasani. Hey. Indege kurutse mu nyanja babari. Ibabereye igitambo. She's in the clear. Missile grazed it, sir. All right. Let's get them back on mission. Reka dusubire kuri misiyo. Wiki. Ocha. You cannot go through with this. Ibi bintu ntabwo wakabaye bikora. Shooting at unarmed civilians. Urashaba turi kurasa abasivile badafite intwaro. In uncontrolled airspace. Mu kirere tutari kubasha gukontorora. We're shooting down a 200-ton missile that's Oya turi kurasa misile ya toni 200. kill a lot of unarmed civilians. Ndetse ntago twe nta izo toni 200 zari kuzica abasivile badafite intwaro. Iyi ni ntambara chief. They started it. Nibo bayitanje. Twica turi gukora turi kubasubiza. Kandi n'amategeko abahari. Terminate on site. Mucyo babona mu barase terminate on site. Pa muhita murasa inzererezi. Nyagasani. Hakuno. Hey. Hakuno do Nyagasani. There is a nuclear weapon. Harimo igisasu kirimbuzi. Nukabane ngo ni gato. What is that? Iki ni iki? Mana isi nijoro. That's impact trigger. That's the impact trigger niyo mbaruto. Yego? That's a nuclear warhead. We you nuclear warhead. Uyu ni umutwe w'igisasu kirimbuzi. What do you think the Americans will do when the Russian nuclear bomb destroys their city? Urakeka abanyamerika bakora iki igisasu kirimbuzi cy'abarusiya kiramutse kibarimburiye mu. Iyi si yahitisha we ntago byumva. Bijebe n'icyo bishaka. War between the superpowers. Urashaka gutangiza intambara hagati y'ibihugu bibiri bikagwa miswi bijya kunganya imbaraga superpowers by'ibinyembaraga. No, Mark. Oya Mariko we. I want a world without superpowers. Yeah, ahubwo nshaka isi itarimo abantu barusha abandi imbaraga. Want a world without a superpowers. What we do today. Ibyo tujya gukora uyu munsi. The beginning of the end. Ni tangiro ry'iherezo ryabo batane mu mitwe ubundi bibarangirane. Icyo kintu nshaka. Hey.
nanjye nabataye mu mitwe hose hano sibasigaye batana mu mitwe ngasigara niseke niko Amerika Askal and have our assets. babarira usubize kuri ya mafoto yo muri Qatar ya mashusho turebe Pick up the engineer. hakuno usubire muri ya mashusho muri Qatar hakuno fande yes komba nisekera nsobanura filime nisekera uretse gato turebe Wait a minute. Sir, I have something you may want to see. hano hari ikintu nifuza ko akabaye wifuza kubona This is a Charlie in Qatar. Tarmac security. aha ni indege bayipakiriye muri Qatar The last 3 days. ni mu minsi 3 ishize uri kubona iki bari barimo gupakira indege nyine bari gupakiramo imizigo All 767s, one load per plane. imizigo yose 767 What's your point? ushatse kuvuga iki Okay, so okay here's our 767. iyi ni indege yacu 767 sibyo There are 2 crates. hari ibipfunyika bibiri uri kubona there were 2 crates All right, now look at the wheels. reba amapine hamwe amapine yari hejuru ahandi ahita ajya hasi mbere before and after mbere na nyuma Some serious weight. bivuze ngo indege ushobora kubipakira ikintu kiremereye cyane How much do those Russian scramblers weigh? uraceka ibyo bisasu by'abarusiya byaba biremereye bingana iki 20-30 pounds. 20 cyangwa amapaundi nka more than just a scrambler on that plane. bivuze ngo muri iriya ndege harimo ibintu birenze ibyo abenjeniyeri bazi ko birimo yatekereje yitonze atuje laptop 3 turi muri position over I'm waiting for go code ntegereje ko mumereza code ubundi ngahita hasi indege The Raptor's waiting on your go command. bategereje ko bahereza itegeko ngo go command ubabwira uti mukubita What is it? nibiki Could be anything. gishobora kuba ari icyari cyo cyose wa But you think it's something. ariko hari icyo uri gutekereza ko aricyo kiri muri iriya ndege udashaka kuvuga What? ni igiki Sir, nakubaho we don't believe in coincidences. twe ntabwo tujya twizera mu kuba ibintu byahuriranye sibyo Back during the Cold War, reka dusubire mu ntambara y'ubutita Soviets developed a handful of low-yield abasoviyete baragiye barema intwaro zikomeye portable devices. ndetse barema n'intwaro umuntu ashobora kubasha gutwara portable devices Once the wall came down, almost intambara imaze guhosha half of them disappeared overnight. izo ntwaro hafi ya zose zaburiwe irengero Wait a second. uretse gato Low yield? You're talking about... ushatse kuvuga Nukes. ari kuvuga intwaro kirimbuzi nukes nuclear weapons kuki Are we looking at Russian involvement? ushaka kubona se kabarusiya hari aho bahuriye n'ibi bintu oya They were smuggled through Lithuania years ago. bisa nk'aho izi ntwaro ahubwo zabaye smuggled bazifutuye bazivana muri Lithuania mu myaka ishize Along with the scramblers. ndetse zazanye n'imbarutso zazo n'ibindi bitwaro Ever since. twahereye igihe kinini turi mu kuziga byaranze Yesu Kristo nazi Blast. nuclear blast ni igisasu kirimbuzi kigomba guturika gasani Yes, go. yego bwira yego Wait, this has been confirmed? oya mwigeze mumenya ngo ni ibiki se ibiki Engineers talking. ni abenjeniyeri bari kumwe ndetse ariko There's a nuclear device placed on that flight. baravuze ngo muri iriya ndege harimo intwaro kirimbuzi igisasu kirimbuzi Thank you. urakoze I need the SecDef on the phone right away. I need the SecDef on the phone right now nkeneye umuyobozi sekretari wa defense cyangwa se umuyobozi mu bijyanye n'ubwirinzi bw'igihugu nona kuri telefone Abort. mukupe abort mission muyihagarike Mr. Secretary. Mr. Secretary We have a situation here. hano dufite ikibazo Mr. Secretary abari muri White House ni ubuvuga ibya perezida ubuzi bya perezida byose I suggest we go to DEFCON 2 immediately. ndakeka tujya gukoresha operation DEFCON programu ya DEFCON igitaraganya agasani DEFCON nimba ari ibiki bari kanzu kumbe hano mu ndege tu hey Like away. Ibyo bavuganye orka we hakuno ndege ndani hakuno nta muntu wumva ari ready ko twashimuta indege nkabereka ko nabonye ari ibihugu by'abaturanyi bifite indege babuze icyo bamaze kayana tukagashimuta tukajya tukajyana kuvoma amazi Depanda niwe wambwiye iwacu twari dufite hiyasi ivoma amazi si yabivugiye ahawaga si twari kumwe si wari uhari kikurya narakiriye nk'uru runtu ubwonko bwibutsa ari afite agatwe gakomeye nk'ibubura yikoreye amajerekani igihugu cyose yarayamaze ngo iwacu twari dukize
I have something I think you should hear. ndakeka mfite ikintu akifuje kumva fana. We pulled this down off a geostationary DMS. Twarebye kuri geostationary DMSP satcom. Mu minota nka 20 ishize. It's a signal between oceanic forces. Hari sinyari yavaga muri oceanic muri iriya ndege oceanic 200 in this facility. Iza muri ibi birindiro dukoreramo muri iyi facility dukoreramo. Yabitekereje atuje. Afande ahita amenya ko uyu mugore uyoboye NSA yahamagaye muri iriya ndege mwibikari sinyari zigeze kugenda barimo baburira wa musore bati mugiye kuraswa. Oceanic ngiyo mu kirere. Ndege ngiyo mu kirere. You got lucky. Uri umunyamahirwe. Thought was right. Cyane kozi cyane cyakaga karukuri yaje kumutoka. The fuck do you think you are? Akutekereza kuri iki? We're not at some ethics seminar at Harvard Law. Ntabwo ibyo binari amategeko bajya kwiga muri Harvard mwana. Here to do what we think is right. Ntabwo turi hano ngo dukore icyo dutekereza ko ari ukuri. We're here to follow orders. Twe turi hano ngo dukurikiza amategeko. Deliberately disobeyed. Ubigamije you deliberately disobeyed me. Ubigambiriye wantuzuguye. Please don't interrupt me. Ariko nanatumye nuclear weapons. The only reason you're not wearing government issue bracelets right now is because uzi mpamvu utambaye amapingu w'inona ikibazo of that nuke. There's still a chance. Aracyari amahirwe. How do you know? There's always a chance. Kubera ko buri gihe haba hari amahirwe. Batangiye kubishwaniramo. Ntabwo yatuma umugore, ntabwo yatuma barasaba civile bangana kuriya. How many times have you applied for the director's job? Ese wasabye kuba director inshuro zingahe? My job. Akazi nyine uyu mwanya ndimo wasabye kuba director wa NSA inshuro zingana iki? And been rejected. Bakagukatira ni inshuro zingana iki? 5. Inshuro 5. Inshuro 5. You still believe there's a chance? Ukaba ukizera ko ari amahirwe se? Mukaze mwibara. Lost. Kubera kutatsinzwe. Because you haven't really lost. Ngo ntago watsinzwe ni kugiye kwibwira. You haven't learned how difficult. Ushobora kuba utaramenye uburyo ibintu bikomeye. The consequences of indecision can be. Cyangwa ngo umenye ingaruka zo gufata umwanzuro ukomeye. To make the call on a sleeper cell. Responsible for the bombings of grade schools, only to have Washington stand you down because they didn't want to escalate. Because you haven't lost. We nta kintu wigeze ubura. Because you haven't really lost. Nta kintu wigeze ubura wa mugore we. You haven't learned how difficult. We ntabwo uzi uburyo bikomeyemo. The consequences of indecision can be. Ntabwo uzi ingaruka zo kudafata umwanzuro ukomeye. Mukanya narimba beshya komeza. You haven't had to make the call on a sleeper cell. Ntabwo we bigeze baguhamagara mwana. Responsible for the bombings of grade schools. Kugira ngo wumve bagushinze, wumve wishinze icyaha cyo kuba amashuri yaturikijwe. Washington stand you down. Ngo Washington bagutererane. Because they didn't want to escalate. Kubera ko baba badashaka kwivanga mu bintu. Umva amagambo y'umugabo. You didn't have to stay up for 2 weeks straight. Ntabwo uramara ibyumweru 2 warahobagiye. Because your daughter was kidnapped. Kubera ko wenda umwana wawe w'umukobwa yashimuse. The same cell that Washington told you not to touch. Kandi Washington bakaba bakubwiye ngo ntugire ikintu bikoraho. Urumva? Usanga uyu mugabo hari byamuwe. You didn't have to watch her beheading. Ntabwo we wigeze ubona umukobwa we bamukata umutwe bamuca umutwe wapi? On a live stream. On a live stream live. Kuba bikwereka. Babarira fande. Mwihangane pe nimba byarababayeho. Luck runs out. Imiryango yadushizemo amahirwe yarashizeho. You think there's still a chance is because you don't know what the world really is. Nimbukeka ko buri gihe aba hari amahirwe nuko utaramenye ngo iyi si ni ikimeze iteye izira gukandika gukandamiza. Ahari wenda nshobora kuba ntarabimenya. But I know what it can be. Ariko nzi uko iyi si yamera. Nshobora kuba ntazi ngo imeze itunze ariko nzi uko yamera. Ngaho genda. Shaho genda. Hoshi nuhoshi. Hakuno. Aya. Hakuno mu ndege. Hey. Hakuno mu ndege. Gusa. Ndege ibintu byo byazambye. Yebe. Yeah. What do you now? Tugiye gukora iki? Fawito. Suicide mission. Iyi mission y'ubwiye. They're using this plane as a missile. Iyi ndege bagiye kuyikoresha nka misile. Akibyo ntago tubizi. We leta yacu yagerageje kurasa indege leta zunze ubumwe za Amerika. Nta muntu uri buze kudutabara. Nitwe tugiye kwipapa tunimana. Hakuno. National Security Agent NSA. Heathrow finally came through with the security footage. Heathrow finally came with security footage. We're running face analysis on it now. Where are we with that comlink? 7 minutes. Ya comlink sibigeze kugira ngo iriya ndege tumenye ibyo. Iminota 7 satellite tweretse indege iri.
Let's stop bullshitting. Reka duhagarike gukina n'uyu mwana. Our guy needs a plan and now. Abasore bacu bakeneye umupangu noneha. Sawa? Dore umenya ari ugiye kuyobora misiyo noneho. Hey! Hakuno. Ndani ya avion. Hakuno. Ye! Kugenda ikigabo. Kiramufata hakuno. Ibyanwa. Kereye uwa kigoryiwe. Ye! Hakuno. Unigani pro. Sibari kibyusi. Tangiye kwivugishwa ngo gaheza w'umuntu uza. Hakuno. Yebe biramubona ari kuniga umuntu yarisaza. Filipo we. Bizi ko bari kumwe muri misiyo. Nigimbwa utangiye gukora akantu k'ubwenge sha. Katurebe ubugabo bwaho bushingiye. Ngo tarayikunyura. Nyori ngoto. Reba. Wa mugore yamureba ngo mwabwe ati nge ndi Interpol ntubivuge. Nano shaba tazi kubika ibanga. Cyo ni arantu nagiye mu nama y'akarere. Kumva numva me yaravuze ngo mureke duhagurutse maneko w'akarere dusuhuza. Give me the gun. Herezo mbuni. Maneko w'akarere adusuhuza. Fucking around. Hakuno. Hey. Umye hano. Alex. Bari abasikari gukorana nabo nk'ikibe kuko uyu mugabo twamaze kumenya ko ari international police ni asset wa NSA. Let me ask you this. Reka nkubaze ibi bintu. What is the greatest struggle, my brother? Kibazo ni cyo gikomeye muvandimwe wanje umutwaro ukomeye kuwikorera n'ubu. To avenge the slaughter of the innocents. Nuguhorera kwi urupfu rwa inzira karengane. Umve. What I am asking is a more difficult question. Ibyo ndi kukubaza ndabizi kandi ikibazo gikomeye cyane. The path that you are on will not lead you to the peace you are seeking. Nyamara nkubwije ukuri wa mwana we. Inzira uri guteramo ikirenge ntago izakugeza mu mahoro uri guhiga pe. Wapi? Umve. Vengeance is both rational and morally justifiable. Kwihorera ni ikintu kiba kigomba kuba in the face of injustice. Cyane iyo habaye uburiganya no kurenganya. In the face of injustice. Prompted to my vengeance by both heaven and hell. Abe mwijuru abe no mu kuzimu hose haba guhora. You missed the moral of that story. Ushobora kuba utasobanukiye inkuru neza musore. Hamlet is blinded by his revenge. Hamlet yari yaragizwe impumyi no kwihorera kwe. Pushing down a path of evil. Birangira yinjiye mu nzira ya sekibi. His deeds inevitably become worse and worse. Ibikorwa yagendaga akora bigenda biba bibi kurushaho. Without him realizing the gradual corruption of his soul. Icyo atazi nuko yari ari kumunga roho ye n'ubugingo bwe. Umve. To forbid the evil and command the good. Ati uriya ikigora kurusha ibindi byose mu buzima ni ukwivanamo ikibi ushaka kugera ku bwiza. Iyi ntambara. This is the greatest struggle, my brother. Niyo ntambara ya nyayo ikomeye muvandimwe. Find the true way. Genda ushaka inzira ya nyayo. Saza. Hakuru. You're not my brother. Ntabwo uri umuvandimwe wanjye ariko muze. You are not my brother. Hakuno. Muzehe. Garukire muri NSA. Hakuno. Remy we. Jesus. Yesu Kristo. Afande. Amusanze muri. Now we can reboot the failsafe. Kenzo uburyo twari bootinga failsafe iriya ndege akaba ari twe tuyikontorora gute? We reinstall it. Tukongera tukayiformata iriya ndege twayiformata. Umva ibintu bashaka gukora. Reinstall it. The boot is still up there on the main flight control server. Tukayishyira kuri main control server. The failsafe has been disengaged. We can install the package remotely. Iriya ndege twahita dutangira kuyikoresha remote nyine tutari kumwe nayo tutanayiga. But sir, we have no way of transmitting the ariko nta transmitting dufite kuba twakoresha ibyuma birimo kugira ngo reporting byasa kuba tuyirimo. The packet's way too big. Run code tukagenda tukazishyiramo run code ziformat indege zikayirebooting. For a commercial airline to receive at that altitude. None iri no mu butumburuke bwo hejuru ku buryo bigoranye cyane ko twahita tubikora. Not the Raptor escort. Everything in mission packages twice that size.
Wait, you're saying the rapid becomes a relay? hakuno Once you download the package, the install will take care of itself, and we'll have a fresh, tumaze kubikora tukayibutinga ubwayo yahita yongera ikiristatinga bundi bushyashya ready to accept the default setup codes. hanyuma igahita yakira icyo bita accept default setup code. Kangana riterimo imba numva ntari bubasha kubasobanurira. You do this for me, Remy. Ibi wabinkorera Remy, iriya ndege tukayiributinga systeme yayo. Absolutely, sir. Yego nabikoranye kuba byiza cyane. Sasa bagiye guforomata indege. Gorani we uri gushaka ngo Gorani we subira mu ntebe yawe washyano byebe Yusiti niko yasinziriye. Siba Кого ты шукаешь? iyo dosiye ninde uyisinyaho? Kakanya upfuye uranutse rero. Zihinduye imirishyo byahinduye isura. Just finished the Heathrow footage. We got IDs on all but one. Tumaze kumenya amasura n'ibyebe birimo hariya n'ibibaranga kiretse umwe niwe tutamenya. Hakuno ibyo bose. Hey! Sloris! Any Sloris? Now we know where they're headed. Ubu noneho tumenya aho bari kwerekeza. Bari kwerekeza he? Here. Hano. Murene say. He's coming for me. Aje kumpiga. He's coming from me. Nimba wafitanye beef, nimba imeze bite? Hakuno. Hey! Deje nini? Uzagura indege? Indege se ziguranga mu mujyi si zigura kibiri bya bipupe by'abana Erega nabyo byitwa indege cyangwa abona n'indege uri kuvuga ari ninja hano hirya kuri 40 hano nyuma. Coming here to kill. Hariya Didier Panda na Karaza Ruhanje batuharya bahita ngo amaca saa 12 saa 1 niruka amaca I created him. Aziko After my daughter. uriya mugabo ninjye wamwiremeye nyuma y'ibyo umukobwa wanjye wakoze iki? I wanted to hurt as many of them as I could. Nashakaga kubabaza benshi nshoboye kubabaza. What it cost. Sinari niteye kucyo biri bunsabe. Who had to pay the price? Cyangwa wagombaga kubyishyura igiciro kuko banyica umwana wanjye w'umukobwa. Responsible for Katarina's death. Umugabo wari nashinzaga urupfu rw'umukobwa wanjye Katarina. Enid's wife was named Abdul Hamas. Ni umugabo bitaga Abdul Hamas. Worked out of a local market. Yakoraga muri ako gakaritsiye local market mu gasoko kaho. Using civilians in a nearby village as human shields. Yakoreshaga abasivile bari batuye muri ako gace hinga bimukingira human shield. Think we would risk that kind of yajyaga atekereza ko tugashobora kuzirengera cyangwa kuzipevera kwica abaturage bangana gutyo nk'ibyangirikiye mu ntambara. Intelligence didn't know about the ammonium nitrate munitions. Ariko intelligence cyangwa se ikigo cy'ubutasi ntago cyari kizi ko bari gukora icyo bita ammonium nitrate munition depot. Bari kudepa ubuse turabivuga ngo iki ubumarawana bashobora gukoresha mu kurema intwaro. One of the boys in that village was the son of Enid Sloris. Rero umwe muri abo bana b'abahungu bigaga kuri icyo kigo yari umuhungu wa Enid Sloris. After that, nyuma y'ibyo ngibyo Sloris became a virus. Sloris yahindutse nka virusi nzonga. Other extremist terrorist groups yaragiye yinjira mu bindi byebe byose. Perverts their supposed politics. Aragenda binjizamo politike ze ababwira ko izabo zidafashije. He uses them for his own purpose. Arangije ashaka kubakoresha mu nyungu ze bwite. Attack in Cape Town 2 years ago. Uribuka kwataka kwabaye muri Afrika y'Epfo muri Cape Town imyaka 2 ishize. That was Green September. Cyane muri Green September. Was Sloris using Green September. Uriya yari Sloris wakoresheje icyo bita Green September. On that plane coming for you. None bari muri iriya ndege aje kuguhiga. Hey! Sloris. Sasa Sloris ninde muri aba ngabo? I need to go to the cockpit. Ndagira ngo uje muri cockpit. Inshuti zawe zirabizi. Teguri abantu bose bari muri iyi ndege aba bagenzi passengers niba sinyari muhite mwiruka mujya muri cockpit indege imbere muri cabine kwa pilote. Hakuno. Hey! Umve. Hakuno.
kandi zatwibuka ibyishimo twatanze na show twabahaye. Oya, ikibazo muri babashimira mwiri. Hari abagabo bane hagati yacu n'iriya cockpit. Oya ni batanu. Oya Alex turi kumwe nawe. Ese atwara n'indege. Oya yishe umuntu hariya ntabwo twabyize. Ntabyo mfite cyo kugusobanura. Wenyise. Tutagira icyo dukora turaza gupfa. Byibura tugumane. Nta kintu ndi bukora. Nta mahitamo ufite kigoryi. Niwe wenyine wadufasha Alex uriya mugabo. Hey! Uke twamaze kumenya ko ari asset wa NSA, National Security Agency. Hakuno. Shano. Ebe. Hakuno. Yeah. Ndege ndani ya ndege. Shut up! Siba ariko. What do you think you're doing? Cyakuri gukora iki? Shut up! Ziba zambaye bote ku rugamba. Tugire bataragira bakagira, urabona ngo tugize bagahita bagira. Hakuno rugamba bugenda hakuno bagenda bana makuru n'iki byose. Hari umuntu ufite umupangu k'indege tugiye kuyigarurira. Gasani hakuno Kizano Chebe Orka Chawe. Hey! Polisi yatangiye gukora mu byebe igihe cyo gukora akazi kirageze. Gasani hey! This is it. Nicyo gihe we tugire bataragira bakagira hakuno. Ye cyacebe kikigore baragifata bahuragura n'abazimya station bimwe jya babwira ngo naguragura barahuragura bazimya station cyane cyebe kitaraza nacyo. Hey hakuno hey hakuno shimena umutwe hakuno ne filime witunze kantu ku kandi hakuno hano naho kindi cyebe nacyo kivuye bahita bagitera Gasani kitero. We are with you, my brother. Turi kumwe nawe muvandimwe bahita barasa hakuno umusaza iki uri umugambanyi Alex tugambani byaba biramuvumbuye. Ye muratse kibe kwiheba ntago biza gutyo gusa. Buriya hari amashuri yigisha ibyihebe. Nta muntu ufite umwana we wumva ashaka kazaba ikihebe ngaze mwereke ukuntu mwigisha kwiheba. Ku myaka 5 abaze kwiturikirizaho ibisasu, abazi kuba yashimuta umwana baturanye. Muratse oye byose nkubwiye kari ubugegera. Nta kihebe kiba inkoko. Kihebe kiba banke se wapi? Kihebe kiba ibintu bifatika. Kiba nka burende, kiba hindege. Hakuno jana mufata telefone jabi boot phone aramuniga munigisha umugozi. Kihebe ibyebe ewe arashimigeri tayari. Hey byebe bishize muri indege. Umugabo akoza akazi. Uyu mugabo akoza akazi. Sangiye sindamenya ngo muri ibyebe bipfuye ngo slowly si yarinde sindabimenya. Kiza hano sanga ibyebe umugabo bikozemo akazi. Alex Doctor, muganga, I think some of your passengers may need your help. Ndakeka bamwe mu bagenzi utwaye bashobora kuba bakeneye ubufasha. Yemeze neza hakuno ngabo yarakoze ibishoboka. Yeah, they're all down. Boss ibyo byose byagiye hasi. Kirenze ibyo. Can you hear me? Stick knife uri kunyumva uko? Uyu ninde? NSA Director Hawkins, Stick Knife. NSA Director Hawkins. Stick knife. Priority 1. Get to the cockpit. Inshingano za mbere injira muri cockpit y'indege muri cabine. Mr. Hawkins.
Fande. Copy that. Ibyo birumvikanye Fande. Hey. Bagwita ufata oda ya Fande kandi nta no kuburana. Wounded, you let yourself be known. Nihagira umuntu bakomeretse ambwire. Hakuno. Ajano. Bakomeretse ni benshi ndege byebe babimazemo. Byebe babimazemo. Your F-22 escort is F-22 rwerekeje. to transmit the reset codes. Ifite transmitter iri butume resetting iyo ndege. Ukayisubiza muri fair safe. Kugira ngo iyo ndege igire gute yongere tuze turashaka kuyiribootinga tukayiformata. Converted to runway 2882. Tuheta tukohereza ku kibuga cy'indege runway 2882. 10 miles due south. Iri muri miles zisaga 10 ujya mu majyepfo. Dukurikije ahantu. Nutumara gushyiramo fair safe control tukakwiyoborera. Uraza kugira gute urabanza ushyire turaza kuguhereza navigation breaker code z'ahantu uri buze guparika. Hakuno mayiri 10. We don't have enough fuel, sir. Nta benzine dusigaranye igana gutyo nyakubahwa. Yes, you do. Uraza gushaka ukwigeza. There's still a chance. Haracyari amahirwe hari mwana. There's still a chance. Fande natangiye kuvuga amagambo ya wa mugore. Can you really fly this thing? Shiru wamenya kugitwara. When I flip the switch on these navigation buses, Ni ndamuka nzimije ibintu byose. the control system will lose power. Control iraza kubura imbaraga. What? Hanyuma iki? Buckle up. Wefa tukomeze. Mufate mukomeze indege. Giye kuyiformata. Indege giye kuyiformata. Ngo F-12 mukurikiye ifite transmitter. Indi ndege mukurikiye kari agaca. Katumi bayiformata nyine biri wireless ubwo tubyite nka wifi. Mwese muzirike mukomeze. Mwese muzirike mukomeze. Hakuno. Bose barazirika barakomeza. Antena nyishize online nyakubahwa. Yup. Laptop got to transmit over. Transmitting package. Transmitting the package. Ukora ibyo mukora. Dore indege ngo barayiformata. It's done, sir. Jabaye nyakubahwa indege barayiformata. Reset breakers. Ongera noneho uzimye izo breakers zose. Hey, zimye indege. Indege barayishimije imanuka butosho. Indege barayizimije imanuka butosho sinzi gwe. Ndege bayimanura bakivana mu butumburuke bwa hejuru bayimanura hasi bahita bayimanura hasi gitaraganya. Hey, ndege bayimanura hasi gitaraganya. Ndege bayimanuye hasi kiragutya rongera shitura indege. Kira kawa kidege bamaze kuyiformata system barayiribootinze. Ndege hejuru y'umujyi mane hatani. Ndege geze hejuru y'umujyi. Ndege iramutse igeze gute? Iramutse imanutse yanze gushiduka yarwo ya crashinga. Ndege yaramanutse ngiyo. Ibuke bayimanya igipande cy'inyuma. Ndege irashiduka irongera izamuka ibirere. Gwe. Hey. Ndege bayigaruye ibirere. Ndege bayigaruye ibirere. You're mine now. Ubu none huru wanje yagufite wandege. Nice work, Steak Knife. Ukoze neza Stick Knife abari izina rya kote bamuhaye. Now, you need to input the authorization None code. ugiye gushyiramo authorization code. Give the fail-safe control. To give the fair safe control kugira ngo duhereze control iyo ndege abari twe tuyitwara. Code is Code izi zikurikira. Tango, Oscar, Sierra, Mike. Hotel, Echo, Rima, 5. Bamubwira code. Ni code ziratuma abangaba bahita bayibonaho access bayitware. Mwumvishe code za gisirikare ariko Octa, Rima, Tango, Sierra. Did you copy my last? Stick Knife uri kumva amagambo nkubwiye bwanyu. We can't engage the system without the code. Ntabwo twakwinjira muri system iyo ndege ngo tuyitware utashyizemo code. Hakuno gasani. Hey. Uri kure hakurya we ni umuganga. Jihebe ari cyo bateye icyuma. Hebe hakuno vuyeyo. Napfuye. Am I dead? Napfuye Jihebe. Yeah. Not dead. Ntago wapfuye. They Basi se. dead. Bo bapfuye. The other. Ibindi byebe bigenzi byacu. Yego byapfuye nyine. They're all dead.
bose bapfuye except for the undercover agent that intercepted you. usibye wa undercover agent waguteye icyuma nyumwe wabahagaritse. Mve icyuma mu mutima bakimuteye ni jamu polisi wa Interpol ahubwo nimba utabizi karabaye. Kuki steak knife I need to hear you. ndagira ngo nkumve ndashaka kukumva koresha code steak knife hano ahita funga kabine y'indege vuga ko steak knife uri kunyumva cyangwa Gasani karabaye uyo mugabo bateye icyuma aravuze ati ninjye wari Interpol police ninjye wari umupolisi wa Interpol. Please confirm you have the code. Tubwire ko ufite code Gasani. Hey mugabo rabihorera sasa uyu mugabo ninde bakwereke filime ukuntu yagenze. Ebe subiza inyuma mu ndege ubwo icyebe cyagaruka bwa mbere kirasa cyarashe umukozi w'indege yese abibona uyu ni steak knife n'uyu mugabo bateye icyuma kuko we niwe wari NSA asset niwe wari igikoresho cya NSA identification code alpha 635 avuga na code ze zimwidentify byo bamenye kariwe bisa nkaho teams liyo mission yacu ya nyayo yaje yigize ikibe n'ugushimuta indege yasubiramo hijacking gushimuta indege hano harimo ibijebe bitanu bigiye gushimuta indege tuyikopi murani mwese mutuze mwese mujye mu gice cy'inyuma cy'indege cyo nibwo yavuyeyo baramukoma akayekuteri yari yambaye ikaragwa Nyagasani. Uyu niwe mugabo wa nyawe niwe mupolisi wonye bivuze ngo uriye utwaye indege ni ikihebe tayari. Hey mugabo ni ikihebe uyu yakangutse steak knife uri kunyumva abona akayekuteri imbere ye steak knife ari kubona ntago nigeze mba steak knife Mr. Hawkins we sinigeze mba steak knife barakubeye azagwe n'umufano iyo yarumiwe yarebye hano muri video z'abaje ku kibuga cy'indege yarabibonye ikigabo cyaje slowly suriya niwe slowly Nyagasani indege bamaze kwiribootinga systeme tayari. My sleeve. Zamura umupira nkwereke mwana rolls my sleeve zamura umupira nkwereke hakuno zamuye umupira. These are the access codes to the cockpit door. Izo nizo access code ziri kwinjiza muri iriya cockpit indege muri cabine. Uriya mugabo muhagarike. Oja. No. Oja. No. Oja. I can't fly the plane. Ntabwo nabasha gutwara indege. Ariko nanone ntiwatuma indege yi crashing. Iyi ndege irimo igisasu kirimbuza umukobwa arikanga none. Abanyamerika buriya bazi iki gisasu kirimbuza aricyo. Mwebwe abanyarwanda iyo mvuze ngo igisasu kirimbuzi ntacyo mwabonye ntacyo muzi. Ariko bariya bo barabizi uburyo nagasaki baharashena n'ubu Amerika ibicishura amadeni. Oja. 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 Okay. Hakuno. Hakuno. Kwinjano 0251 zifashe mu mutwe 0251 kode zibwinjire muri iriya cockpit indege ko nzibagiwe barya ni 0 kangahe 072214 0782129503 zizo zari zanditse ni nimero yanjye. Hey ngiye nitwa Simba Pondate mbata mu muziki muwanga mbatamundi ako na ndaje nshaka umusobanuzi nzahaga kora boy dukore filime kora bo turebe sasa umugabo yatonje kwibuka nawe wari umunsi umwe gabo yari yaje mu gakaritsiye afite umwana w'umuhungu ngana ke kari gafite imyaka 12 okay electa bari babashyize muri target bano habaga ikibe baraturikije umunsi barahaturikije umwana w'umugabo yabigendeyemo. Uriya umunyarwanda yaciye umugani neza umuntu niyituma ku mugozi wawe uhambiriza uvuye gutashya uzitume ku ngata ye yari kwikoreza. Kandi ngo ugusuriye ntumwishyure wita ikiburanyo. Siko bavuga se wijyaho ngo usare uwo mugani n'uw'ikinyarwanda ariko kigabo
yabonye cya director kicaho kivuye kubarasa aho yari abigendeyemo ikindi yasigaranye akadari k'umwana we yambaraga muri hari impamvu ebyiri zituma umuntu w'umugabo arakara agapanga kwihorera wakinnye n'umuryango we naza kuba ndi kumwe nawe vuba mwana wanjye afite gahunda yo kwiyahura cyangwa bamujyaniye amafaranga n'umugore we n'umutwe kobwa hagarara wambeshye let's Why did you kill your own people? kuki wishe abantu bawe I had no choice. nta mahitamo nari mfite ngabo ni ikibe cya slowly Earpiece. I knew one of them was an undercover agent. ubwo nabonaga kariya ka ekuteri naketse ko umwe muri bari undercover agent ari umumaneko sinigeze menya ngo ninde ubwo rero nakumvaga kubica bose nagufashije mana ujya God has nothing to do with this. Imana nta hantu ihuriye nibo biyivana none kubera iki wabikoze Justice. nashakaga ubutabera gusa nashakaga ubutabera ubu twese tugiye gupfa kubera ubutabera bwawe kwe hanyuma se twe ni bande bazapfa ku bwawe ibi bizahagarara ryari ntabwo bizigera bihagarara wapi mara zobuna fire yewe kubita sazo mugasenda baboyirira muzonga sasu iwe sasu kasamu kaveni kakana sasu kabari katari ko karakubomora fata hano cya extinguisher cya kizimyamwoto kigabo dore sasu uyandesh iwe mwana vayo cyawe kizimyamwoto ku rutwe umeze neza sawa bino tugende indege bamaze kwiforumata mu kanya bahita binjira muri cockpit indege hakuno tugiye gukrashinga indege igiye kugoma tugerageze yemwe hari umuntu uri kunyumva rado hagira umuntu uri kunyumva we hari umuntu wijiye muri pilot channel patch me in mumumpereze tuvugane hagize umuntu umfasha banza wivuge je banyita nyirakarandaryi yego nyirakarandaryi we je banyita Hawkins iyo ndege ufite control yayo nyine ageso ndakeka I don't know how to fly. ariko ikibazo sinzi ukuntu bayigurutse hanyuma se bari bayishimuse bose bari hasi tugiye kuvugana kuri ibi ngibi ndagira ngo rero taburi kuri imbere ubwire ibyo uri kubona taburi indi imbere ndi kuyibona okay barimo kumbaza ngo authorization code shyiramo ibi ngiye kukubwira kwandika se keyboard ngiyi Tango. Oscar. Mike. Sierra. Ni terime za gikomando. Hotel. Echo. Lima. 5-4. Gatanu kane. 5-4. Gatanu kane. Doje. Akunitija muri. Fair safe mode. Bivuze ngo bari hasi nibo bagiye kuyitwarira. Nibo bagiye kuyitwara. Kasani. Hey. Fair safe gauge tayari to safe landing. ni looting to safe landing indege ubwa igiye guhita ishaka ikibuga cy'indege kiri hafi aho igiye guparikaho listen to hey ETA to landing site. ETA to landing site 10 minutes ni minota 10 ya ndege isigaje mu kirere kabona iparika heza sawa hakuno We don't have enough fuel, Kim. Tell them. babwira ko na benzine dusigaranye mihanje yemwe kishangwe yemwe ni nyirakarandaryi yakurandarya hirya yo uriya mugabo arakangutse cya kigabo cyarakangutse nyagasani hey chebe cyarakangutse bagiye kubajyana kuri automated runway iri hafi aho cyangwa se ikibuga cy'indege gifitemo system yo kuba cyatwara indege ubwacyo kandi ni kure cyane by'iburi minota 9 ntabwo muri bubashe kugera you will never make it ariko hari akabuga k'indege gato nzi hano hafi kwa parika
bivuze ngo indege tugiye kuyigarura muri manuel tuyivane muri automatic. Ibyo bari kubabwira ngo iritwara cyaba yitware wapi? Ntabwo nabikora. Urabikora. Ngiye kubigufashamo. 2 minutes ago you were going to crash this plane. Iminota ibiri ishize bashaka guhirika indege. Natwe turi none urashaka kudutabara. Kiwego nyine nibyo akana hano ukese wakakana namubwiye tuntabare umuhungu. Benzine itangiye kudushirana. Moteri ya mbere tayari irazima. Gaho va mu nzira kandi kava mu nzira. Kigaba hakuno. Nagira ikintu gerageza umurasa kandi urase ku rutoryi gusa. Niko umugore avuze. Cyangwa urase mu muhumenzo. Hakuno. Yajanu. Bari kuvanamo fail safe override. Bayivanyemo. Bari kuyivana mu ndege bagiye kwitwara. Icyambere ugomba kumenya iyo ntago ari vora y'indege. Suko bayifata ntago ari ikijoro. Kata ibumoso kugira ngo indege ube wumva uyifite neza. Hanyuma ukomeze usa nk'usunika iyo vora. Ukurure pitch kugira indege izamuke. Uri kubona izo pedali za accelerateur ziri ku birenge bya yego. Ukoresheje akaboko kawe k'ibumoso. Kata ukate mpaka urushinge rumanutse rukagera muri 0. Bitari ibyo indege ntago iri butugeze yija. Kata indege. Ugora kata indege. Gwe hejuru ya mani hatani. Ugora kata indege. Kata indege. Umaye burenganzira bwo kurasara. Negative Raptor 31 ntabwo tuguhaye. Indege ubwigiye gukomeza yerekeza iri. Ari igisasu kiri muzima yo ndege. Baramutse bakirashe ubutare n'ubumara bwacyo namwe murabyumva. Hakuno indege iri kugenda kuri moteri imwe nayo iri gushya. Hey! Hassan. Go! Raptor 3 standing down. Muretse kurasa irabanzira yitaza neza yitonze. Urabikoze Kim. Kare akabuga k'indege bari kwerekezaho bakita Pachafield. About a mile off I-64. Ni gatoya cyane kari nko muri mayiri imwe. Want you to contact local PD. Nagira ngo mubwire ko police department, local PD, abapolisi bafo bakizimya mwoto bagende bahita bazenguruka aho hantu. Mubwire DOE. They need to move in and secure that nuke the moment. Tugomba guhita tujyariya tugahita turinda kiriya gisasu kirimbuzi. That plane touches that. At the moment that plane touches the runway. Ako kanya indege gikoza amapine muri uriya muhanda. Ija ivuriro ri hafi aho ni irihe? Ni kwa Nyirinkwari. Tell them to expect incoming. Mubabwire rero bitegura abashyitsi bagiye kuza abashyitsi benshi. Hakuno. Hey! Kwa Nyirinkwari. For red rights. Amatara y'umutuku. Bivuze ngo uri hasi cyane. Abiri nayo aja nako andanaje ari umweru nabwo waba uri kure cyane. Abiri y'umutuku. Nanda abiri y'umweru bivuze ko muri control y'indege neza. Bana we barayibona imbere yabo. Indege sinzi kiribo numanura amababa amapine y'indege yo guparika landing gears uramutse yamanuye nonaha umuyaga wayaca. Bantu kurure hano ugenda ukura gake kugira ngo amababa y'indege se aho yitambikamo ukuntu nibwo umuyaga uraza kuba muciya ku ndege. Ibyo uri kubyumva ibyo ndi kumva. Manura gake yamanura ibyamanura arakurura. Hey! Naho hasi naho hamanure zakunarongera aramanura. Yeah! Hey! Indege amababa kukira yakuja nkuko yubwiye. None ugiye manura amapina pariki indege. Wora itumanura aho ngaho. Yeah! Hey! Manura hari amapine y'indege landing gears ziramanuka. Sam ngwino ngwereke nayo ibyo ukora arwana. Itumara kurenga igipangu. Ndagira ngo ituzimya moteri. Ukoresheje izi buto ebyiri ziri hano. Uhita unazimya tanka ya benzine ukoresheje iyi buto yindi iri hano.
ntabwo twatuma moteri ikomeza kwaka indege iparitse kuko ishobora kuzamo ikibazo ugasanga benzine iramenetse tayari iraturitse. Ndakwizera wa mwana, ndakwizera ndetse siko yakabaye ateye ishema nawe. Yego sawa, ibyo biraza gukura umugabo wameze nabi, mwibuke bamukubise isasu ry'agatorero bakamennye hakuno. Run away Sam, uzimya moteri, cut the engine, cut the fuel, utuzimya na benzine. Nawe komeza iyo ndege uyibyimbe, keep her steady, komeza uyibyimbe. Dore indege Sam, we fata ukomeze. Ndege yamanutse Kanombe, nenze Masaka, indege iparika mu muhanda Kanombe. Sinzi ko indege iri buze kubasha guparika, ushobora gukora ikosa sasa rero. Indege ukanahinduraho gati ipine ry'imbere rigahita rifunika, ubwo nawe urabyumva. Dore indege muri runaway, indege ni indege nini, ni ikidege kinini, sinzi ko indege itari burenga umuhanda. Do indege yatangiye gusa nk'iyengekaho ukuntu, yihengetse gata amapine aravunika. Do indege yihengekaho, umukobwa n'umwana, indege barayiparitse neza cyane ku manywa yangu, bose babireba. Indege barayiparitse, umukobwa w'umujangweri yaparitse indege, yaparitse indege Nyagasani. Yaparitse indege, bose bareba. Abari bazi ko birangiye, bari bazi ko nta kundi bintu bigenze, indege iri hasi nyakuba, nta guturika ntaki. Barabikoze, indege barayiparitse, indege barayiparitse neza cyane. Hakuno ya ku ruhande ngabo tayari umenya n'amaraso yanamushize mu nari gutera kanyuma. Baratera kanyuma umugabo, bino tugende baparitse indege Hassan. Umugabo hano bebe fuye afite akadari k'umwana we mu ntoki. Banabo ajano ngura ibyo bafungura nyuma y'urugendo rurerure, nyuma y'igihe kinini bari kwikaraga muri iki kirere. Bageze hano, indege barayiparitse, umwana se yabigendeye muri pilote. Paritse indege, emergency exit, emergency exit. Nari ndashimboga ngo ni exist, ni exit wana. Baparitse namwe murabiza, baza birangiye, baje abaparika indege bamaze kuyiparika. Cyane Kirabiranya 402, indege barayiparitse, bayivanye mu menyo ya rubamba, hapfuye benshi, banyuze muri byinshi. Indege nuko bayiparitse hakuno. Uri yarari hano, uri niwe wayoboye misiyo. Fande yageze aramubwira ati none ubwo mahirwe n'imigisha byiyoborere ndebe hakuno. Abantu ngahora yandika asaba ko bamugira director wa NSA, byaranze n'ubundi wapi. Yo yari inshuro ya gatanu, urwo rwari urwandiko rwa gatanu, oya rwari urwa gatandatu. I wouldn't worry about it. There's always the chance the seventh would turn out different. Yes, mbaye ndi wese nahangayika kuko iteka bahara amahirwe. Byibura ku nshuro ya karindwi bishobora kuza bitandukanye. Right, director of operations Toyin. Sibyari director of operation twakoze Toyin we. Yes sir. Yega fund. Yes sir. Always a chance. Iteka ryose abahara amahirwe. Congratulations. Felicitation. And thank you. Kandi wakoze. Hakuno. Fandi. Nuko Fandi. Fandi. Filime ntabwo irarangira, ubu nibwo igiye gutangira, hasigaye amasaha 2. Urarambiwe? Niho uri kwisobanura se kuri
filime nuko igenze. Mwakoze kuza sibyo. Filime yanjye kandi kugira ngo uyibone neza iyo televiziyo yawe itazapfa vuba usabwe gukanda akanyenyeri kuri 078 21 29 utagakanze ushobora no kugira gutyo ukabona nk'ubisi igipfunsi muri televiziyo yawe pa ayimena nk'imanukira yacho ciao bye bye ime bayitaga nguki bayitaga ngo iminota 97 amya ko mbahaye show muri iyo minota 97 kibanyita gaheza banyita cash power banyita coach gaheza urumva banyita pondati. Ya yari pondati urane muzikurikije cyo bye bye banze sige mu publicité hano murere ku biceri ibindi ndaje turebe wagwe tuta dukomeza extraction kabiri irangira dukomeza kanda hari munsi ni show.